Atleta husi modalidade karate na atus ida tolnulu se compete ia campeonato nacional Sanana Cup nebe organiza husi Federação Karate do Timor-Leste ia fulang maio tinangne. Segunda-feira ne, lorong ida fulang abril tinangne ia salão ginásio dele. Secretário-geral Federação Karate do Timor-Leste, Antônio Carlos Araújo informa. Tuir plano evento ne se realiza ia fulang maio, mas beto agora se dá o que retang confirmação husi direção logística, patrimônio MZDAC, com a data fixo lolos. Tuirnia naturalmente sira halo on encontro, no prepara documento, inclui regras sira, molok distribui carta ba associação sira. Tuir classe ne bemak prepara, cada associação município ida, se participa ho atleta na ensanulo. Kategoria classe senior, atleta hamutuk na eng atus ida tolnulu maksei kompete. Negara terwakil dengan Akademi Internasional Konfederasi Internasional Sanana Cup padahalnya los lawan baru tak menunggu tamu itu bala persebaran karena urusan politik ya masih telah tapi ini menata pada komisi sosial minister yang disebut agrikultura bersihkan jadi itu pada sistem terhadap masyarakat. Nah itu pelang antara pelang apa masyarakat yang masing-masing binasang logistik patrimônio nasional kalau naturalmente depois de pelatih asing saling entre presidente Federação Crown dia setu dia masuk yang kita harus encontro kami preparan dokumen sira kami regras sira carta sira nós antinde senhora yang ditambah kami lagu distribusi tambah definição da parte não tem claro então foi uma berapa yang disini kami naturalmente agora dokumen sira completo ana regras sira ana kami distribusi Pirge kelas ini memang kami harap kami kompeten ini kelas sanuduk feito lima maneirinho também maka município se município quer dizer atleta de 130 impostos treinar tidak opsi di município então cada município memang sudah hasilnya Sanana Cup biasa ada rasanya também maka lainnya kami harap rasanya benar depois na kesehatan penang. Ini dapat juga kami editori keherla tirkatan yang motor ba Direção Nacional Patrimônio Mística ini yang funciona di desa até de maio. Mas depois ang para informação ini nemos ya parte de San Balo e-sport na Gujarat. Também vamos ter informação claro. Também kami untuk mesin itu até agora mesti ada distribusi tambah distribusi kalau dokumen kon situ mai lain hal ni problem. Sini ini ada sebuah monumen adalah kawasan jadi maka Sanana Cup ni atau masa di sisi ini harus ini masih prim medalha prim semua saya kampion pada kelas ini yang sama itu. Kami panitia atau komisaris lah pada pemeriksaan, mereka pemeriksaan pada itu maka ayahan nanti sudah stadion ini. Reportagem Novai Magno Televisão Timor-Post. Janela informação ba emohoto atau tem informação atual dia kliu kita haluha haneham botão subscribe like halo comentário no fahe tutang ba media sosial hoto.